Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pada ma'urip Allah subhanahu wa ta'ala sa panduan agama Islam si kumasa agyang kutua di kandakan fitnah sa parabu sa kapakalidas mukmin sa agyang kutua mga fitnah absigid ma'urip Allah. Napad sa panduan agama Islam nagyang kutua di kapakandakla sa iku simba sa iku Allah, nagu di kapakandakla sa iku kapamangni sarila sa iku Allah subhanahu wa ta'ala sa makalidas manusia sa gyang kutua mga fitnah. Ginanong gilibukan manusia biidnillah napadanan sa gumano manusia kesababan dina sebaban wallahu ta'ala sa makalidas manusia sa gyang kutua mga fitnah absigid maurib Allah. Bitir Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wa dhanna Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raqi'an wa anab. Kaya to ko natigyan no Daud binamiyak na lo Nabiullah Daud alayhi salam. Amata na skanian na sinistingan nami. Biya kasagada miya tigu Allah ta'ala sa fitnah. Fastaghfara rabbah. Na miya mangni atigyan sarila sa iku Allah. Miya istighfar sa ikukad na niyan Arabul Alamin. Wa kharra raqi'a. Nagurumyo ko ay mana nami simbayang. Wa anab. Nagumimbaligan o ginamitubat sa iku Allahu subhanahu wa ta'ala. Ay sabun sa gyang na aya na ikira asum manusia na siyagad a fitnah. Na kailangan na gyang kutuwa kapakandaklan yan sa iku kapumangin yan sarila sa iku Allah. Naguniyan di kapakandakla kusimba niya si Allah subhanahu wa ta'ala uli nagyang kuto niya mandi kapakatuban. Mialip no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigina badiru bil a'mali fitana kaqita'il laylil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Ayamanan yan na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pamakutin niyo at tigyan so kapagamal hindi na pamakot ka no magamal hindi na pamakutin niyo agyang kutuwa mga amal ang mga pipiya muna ba natigyan da kapakataling umagyang kutuwa fitnah hindi nagyang kutuwa da kapakataling umagyang kutuwa fitnah agyang kutuwa tigyan na fitnah na aya kay ibaratan yan at tigyan sa kitatara raw niyan nakakita'il laylil mudlim lagi datigyan no sabaad ko kagagawi at tantuwa malibuteng yusbihu ar-rajul aswat tigyan sumama manusia na kapitanon na mu'min wa yumsi kafira na aya kagabinan na tigyan na kafir uli tigu Rasulullah na aya kagabinan na mu'min na kapitanon na kafir yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya din yan di presaan sa agaman yan sa mipantag sa kadudunia ay amay ito mahurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Sebut sa ganda na hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na so di ka pamakot magamal, di ka pakandakala ko amal as-salih na pwede din sa pagkasiyap ko manusia o di na pagkalinding ko manusia may pantag o di na may puong ko mga fitna at pumakataling maurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Yan ay pada panduan wagamatan wagam Islam si ko masa akapsiga nagyang kuto fitnah adi ka pakandakala si ko simba si ko Allahu subhanahu wa ta'ala. Padumad maurip Allah panduan agama Islam si ko di ka pakanda kalau fitnah na gyang kutuwa kapupilagwi sa gyang kutuwa fitnah maurip Allah na tiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigyan na innaha satakunu fitan mata natigyan na keed natigyan di na pakataling umatigyan na mga fitnah ala thumma takunu fitnah na mata na oriyan yung natigyan na keed na fitnah agyang kuto tigyan na fitnah dan niga pa kauman yan na al-qa'idu fiha khairum min al-mashi so tigyan so tawa mo unto sa agyang kuto masa kaya pakatalong ba agyang kuto fitnah na mas mapiadig yung kuto pulalakaw ha na sup manatiyan sup lalakaw badong pulakan na mas mapiyap manadigyan ko tuwa pupulalawi maorip Allah
subhanahu wa ta'ala. Ala fa idza nazalat, na may ko tigu Rasulullah ama kau magian ko tuwa fitnah udi na makatalamba na faman kana lahu ibil falyalhaq bi ibilihi, na sad natigian sa adna untanian na songin niya budin sa untanian sa torduan niyan si ko ka petegi Quranianun. Nasad man natigu Rasulullah wa man kanat lahu ghanam, nasad man natigian sa adna kambingian aban yan natigian tordua so ka petegi Quranianun. Nasad man natigian sa adna lupayan aban yan natigian tordua gyang kota lupayan kundi yang diga pamumula ni mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya kagira wag yang kutuwa sa katawa mama yung mga sahaba tiga na Rasulullah, mereka tiga ka sa manusia na da tiga na untanian da kambingan di na da lupayan. Nanto na pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiga na kuan niya na tiga so kampilan niya na tiga na panidaw niyan sa ekwator tama sama tepul maurip Allah urian yan na lidas palaguin niya nagyang kota fitna sasad na tiga sa kakagaganian o kukam makakagaganian urian yan na pitero manu Rasulullah at tiga na Allahumma hal ballagtu hay kad na watiga na inotiga minisampayakan inotiga minisampayak na tiga tama sa miya katlo niya natubak yung sukasoy na yagirop man nagyang kaya sa katawa matigan na Rasulullah o pamatigin sa gyang koto masa kasi gadaging koto fitna na uba ko pwede natigin o pamatigin nga pwede matagal sa manusia makapangapad sa gyang koto isa ka grupo hindi makasusugot isa sa gyang koto grupo dua makasusugot maurip Allah subhanahu wa ta'ala na urian ni natigyan na miya pati ako atigyan no tao miya tay daw ako atigyan no pedataw miya tay dos kanya no pedataw uli na miya panas kanya no pedataw na miya tay kanyan maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Nanto ni tigu Rasulullah mapumbakulo ni nagyang kota dusa niya nagusudusa nga dusa o kaya patay nga atigyan urian ni natigyan na kabalis kanya na pwede kong mga tao sa iku naraka maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Yan na hadith na aya sebut no mga urip Allah aping guna na niya kung mga mu'min na gulig mga urip Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kutuwa kapalagoy sa gyang kutuwa fitna mga urip Allah pilagyan umano si agyang kutuwa fitna sasadin sa kakuganian mga urip Allah subhanahu wa ta'ala ipantagbo na may sabab buko kay palidas niya kung ginawa niya kung pamilyan niya sa sagyang kutuwa fitna mga urip Allah subhanahu wa ta'ala sa pinagilan niya ubas kanya nung misumbur. Ikadwa, sebut sagyang ko na hadith mga urip Allah nagyang kutuwa ubang ka may puro agyang kutuwa kampilan ka uri na baka pwede na makakuha sa guman ka sa kapakiptid o baka sagyang kutuwa may pantag sagyang kutuwa fitna mga urip Allah subhanahu wa ta'ala baka makapangapad sagyang kutuwa fitna mga urip Allah sa ayakapian niya na tigo Rasulullah sa di kaon mapad agyang kutuwa kapakadaan ka sa agyang kutuwa bumaan ka uli na bagad na tigyan mabinasa maurip Allah subhanahu wa ta'ala sa sanggila sa baka misimbur sa agyang kutuwa fitna uli na karibatan maurip Allah subhanahu wa ta'ala paduman maurip Allah na sebut nun yung kutuwa hadithu Rasulullah na agyang kutuwa kapoy na benar manusia sa kapakalidas yan sa agyang kutuwa fitna yung uto kaya tero naging uto sa katawa apa mga tigyan ka sa kanatigyan na miyat tagil ako tigyan na makapangapad ako buong sa gyang kutuwa isa sa gyang kutuwa dua grupo makatitidawa maana siya tumiyang ang padisiku barat na untol ang urip Allah sa miyat tagil ginawa niyan sa kapakapangapadiyan sa gyang kutuwa benar panindig sa gyang kutuwa benar mga urip Allah uri na kapagir na sa gyang kutuwa fitna na miyate ako natigyan natigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam askanya natigyan na skatigyan na sumya kapater ka na mapumbagulo ni nagyang kutuwa dusa niyan nagudusa o kaya patay ka or yan nakabaloy kanyan pwede kong mga tao sa ikong naraka maurip Allah subhanahu wa ta'ala
Ay mana niyan na sumanusya, ada mana kapakagaganian. Sagian ko tuwa, kipenindigan ko benar, nagukapugir na ko fitnah, nah kana bon mi akarata maurip Allah. Papanduan mo magamatan mo agama Islam maurip Allah subhanahu wa ta'ala sa kapadinding ako benar, nagukapugir na sagian ko tuwa, marata maurip Allah. Ha? Ganyan mga pada panduan mo agamatan mo agama Islam. Sa si kumasa kapagpakatali umaagyan ko tuwa fitnah.